Ndo wandu wanjemba vintinti mitsido homandisa benge wandu wa tsanu na msichoandisa ana change planning ya he direct ya hangu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wakomori watukufu wa masiwamane wakomorika o kwa jiunda o harmwe mabehewa ya kizihiro ranguho masiwani hata bonze gari halawe manzo ha Mwenyezi Mungu Jalla wa Izza ya wawe unono ya watoe harmaze taabu za maisha za swiha ikao ndo wazihundao. Kwezi wakomorika o ngani harmwe mabehewa ya kipirizon harmanzia zito za kihaki rangoa fungwa hondani mwe Komor nuwaji hundobonze mwe Komori rombe yao wajau wafungulwa haraka walawe harmas taabu ikao ndo wazihundao. Wana wakomori kaongo harmwe misomo ya hao bonze no walionda ni mwe Komor to amayalona maudu gare halawe manza mguya mjailieni zo maroshia mzi hunde mrejei harmwensi ya hatu. Watukufu wa Komori waliohonda ni mwe Komor ne diaspora ya Komori ya baraka ho mahale kaundo mlio ye matangazo mbali na mbali rangu habari za Komor, Komor actualite, Komor info wandupie kaorenge matangazo ya hatu yanu wayatsambaza henibanilo wajibu ngamu mtosoni heze ntosa za kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikati anonse ranguja na ukamjorongosi kwa leo waharumwa wa mwiso waho usiku sha hastishkhala za kotronta siono wajibu nifanye ya direkte yangu inuabaha ngaijore ngwa noa joka ya nenafasi noa jo jaili wa waitsambaze ili wandu washinde wadunge masale kaundo njoka uyatekeleza usiku wa leo. Handani kabla rahane janji ya harmaze madeka o ngamina mada mbili tsumbi imada handani nge joka nsi harumale suala lahe zendongo zijirio harumwa zerezo ikao ngarionao mwisoni hunu yende hata paji ikao renga ndongoba anu wazamba wanjia magunjini hafaida za udefande na faida za actualite kao la dhima zofanya buzz shabo hari yabonga wa Komori kaongo atambi hao hasuije zilo muhimu za johanza zidononsewa ikao ngari zidunga au harmaze platformo zinu rangu ze Facebook hata ze TikTok kaunga mjonji ambabi nusu ya hazo nizeleze ban nga mbo Mwenyezi Mungu wa Komori wake wa hashiri nane zemba wapia za matangazo harumaze page zinu za rezo sosio waishie mesaji kaundo njoka uyabweshe yao usiku wa leo yin. Ekatsila wa harumwe madaiyo ngarjonji ya harumwe actualite na deze nongo za husiana neshe siwa shahatu shamaore ikao riono ya intervention babalu kumani o harumwa ze media zabonze neze journaux neze radio riono ye heli waji contrari yetena o harumwa ye journal ya Le Monde ya lawa le 8 rirudi rijari wono mkonsi wafanyishiha baina ya he e wazirwa he zabar zandani kao hadepeshe wa ujahunu laya ne wazirwa he zabar zandani mfaransa kao harme delegation ya dunga na Ahmed Msedie kao ye waziri shawa jaunde mkalimani wa serikali ya Gwanzima nana Hamad Madi kao ide ulio balozi wa hensi ya hatu harmensi ya ulayin wahari ya bonga joja ruonese zanongo kao ndo zalawana rionese makalma mbabalu kumani ya yarongo wa le 7 nizo yaonesa le 8 harmwa e journal ya Le Monde nani zo zalawana harmomo na noahe wafanyishiha hanzia wa mbahari ukaya wasiri baina hahe na Emmanuel Macron yemfundaru ya juzi ya masihu ribenulio wa Komori ruonesenizo Esteli Yusufa no andundaye wazionesao o harumazano ngozinu ya humiliation totalika o do ya remensi ya Komori
nane ze konsekansi za hezo nongwe kao azaline shekundishahe ngwa jua wezo wafanyao uhusiana nchi ya Komori ne maranya no bahane Komori jo kama uhusiana ne operation mbushu. Sina umelange masuala ngamjobaki arme masuala yayo e directe jodunga banu ngamjojar mamada zindwa jikao tsikati zi prepare le oshamo bongunsi kemle haku donc utifanya kusudi ni zensi mbali njenzi rejei hosonire ndao waima hukabli ya rahane janji ya harumwa haina madetso kayons gamina taarifa muhimu ikao ngamombo Mwenyezi Mungu haini mrundami nano wa Komori wonsi pia wakahanze mwana mshwa hatuoi no wanduma artisti wonsi pia wa Komori no wazaze kao majiwani njema na wonsi pia wojiwani njema dongo hibenze nano mashababi wanraume hamanda asino waze pia wonsi pia nimonese ni utukufu wa humjuzani ye mashuhuli yahe mwana mshwa hatu mwana mshwa hangu na mkubali waradhi ikao winde ambassadrice tena waheshama sha association faina mzadzeka o wana pia o wahahe si humpara bibiriwa ikao ngemengoni mwe makudume majasi wa ihao uharuma yema artisti wa Komor minu haruma zenongo za husiana ne zenjema za husiana no wana shwahatu no wana nyasi na sisonsi pia zikao fanyishia armensi ya Faransa hii ebenge tsanzanje ni jusele jini mwabyenukaya na rishuhulihe no washuliha nona si uwarijibizao uwajibao nezenjema za tusonsi pia ukaya ye tarehi 10 ijoka ya haluha shizungundele 10 la mwezi wa juin 2023 ban e mwana msho hatuo ingu fanywe shuli yahe officiellement harumwensi ya ula yinu ikao makatirala huja ruonwe mwana msho hatu bibiza za hazifanya leo inu yesabiki jilia Mwenyezi Mungu hamba ndae uhusianane mwana msho hatu bibirigwa ikao ye shughuli yahe ngaijoka le 10 juin yo shughuli kao giona ye shughuli ya kindume ya maulida si wanraume wanaumahe wazewahe maranya wonsi pia wakaujibiwa ne mwana msho hatu oi ngari johenda harme maulida ikao yo kaka waida afanyi hao no wazeye wamila nansi walo harmensin ebengebo jioni honde masihu wazaza hatu na siwa jau tena basi ukayabo karijodi sena rishuhulihe rende harumo kumbi wahe mwana mshahatu bibirigwa mengoni mwema artisti kao non seulement uhimilaze njema za hoana sha wajau ye roho ya hao ibuha harumo wa Komori wonsi pia hanjema haushuliha heze nongozo nsi pia njajo shida nikensi bani mwambieni ye namna ye mwanadamu inamjua huliana neze nongoza ajirio wana hatu onsi pia wahe machama ya shulihani hao ne mwana udhulumiwa na haina mbandongo nsi pia bonsi jubanu za husiana ne maendeleo ma artisti ngwa ubanu ngwa joja zambe ye heli kao bibiridwa ye uone se disponibilite yahe hausaidi ya haina njema zonsi pia zibirao harmwe mabavu bal harmwensi ya tu kamili. Ebenge le 10 juin 2023 mashulianu nga jofanishia harumwa yesalika nga mjomnikane adresi yinu na de les salons du Grand Paris 8 rue Serpente 94500 Yahea iho Champigny-sur-Marne. Amfikiru kwangu wonsi pia ngabo wenji wa Komori wa juawe salin Yahea iho Champigny-sur-Marne ikao ye adresi de 8 rue Serpente ikao ye hamba les salons du Grand Paris. Les salons du Grand Paris 8 rue Serpente 94500 Champigny-sur-Marne le 10 juin odomwezi ujao ngarijoka ya uharuma wa mji wa Champigny-sur-Marne uharuma ye shughuli jimla ya hemana mshwahatu bibirigwa haukake tatso kansuka ya ukumbi bahi sha ngabajoke maulida hatusi wando aume shinduwansi ye milanansi ngejoka yabo baada yabo ikaze nongozozi isa ngarjonji ya uharuma ukumbi bojioni yabo yode message ya mando ikaonga mjodo irejei nano kamjofanya publication tena habo ekri
ijo joka ekriti njo huifanyabo ni tene adresi esheleo ando ajoka ujahe magari no wandu ajoka utsawa je haruma zenza za transport en commun watijotambia na haina wakati ujoka ufanya direct nano wana maonsi pia wasane warenge information inu wairelate haina mndu yasane rijue le datilo lahe esamedi 10 juin ukande shule ya hema na mshahatu bibiridwa wala yariheziza le jimbo la hayasa ikao hato wajuhu no ananezilembe kabati mdusujwa le jimbo hilo bata lirende ha international uondo pande u abasa inunga mjio harumwa upande wane hansibanu wajau nande zenongo zijiriwa harmansi Yemada handani bwa komori tsambanga mjotele nongo harumaze nongo zijiriwa harumaze rezo si wanadamu mnyezi mgu ya ribeka uluthabiti ya ukaya rido sana rehabanu rerongoa makalma ikawo heni mdungene tamperama ya hahe miuzambabanu yenamna njoji tamkatile namna mwana mamro jina ya joji tamuka jaboko ngabo pajizi lobanu zifanyao ze hazizinu za ujurnalisti zambao zijubu zao haini wanruahe ya nena mna ya ufanya hazi ya hao alafu ngarele wao kaya homusizoni hunu zanongori fanyao ngajoko nda zatilwa gash zisababishe wandu wenji wa komori mahususu wa zazaha tunoaze wa hatuikao yestresilo bonsi jubanu bwa komori ya husiana neze hazi ne maisha jimla neze tabu za malaho na haina mbanongo soka yonsi pia umbabaha nikao ngarudi yao harumale suala la husiana nemba pajizinu ridodunga zanongozi jiro komori hata mzazajo la hazini haja umbaba hawata sisi mashababi ndungu njio ajuwe ya fandobi yeza jiro masiwani ndini yehunula wa jindongo ndini irende hando ndongo nzima ishindwe basa wa komore ni babanu walio ebenge karende hata haruma daraja riwasili mbaba hanika o zanongo izonga zanzozi beho haruma namna yokaya riminyiliwa ila namna ya matangazo ila namna ya udoji bali ya manu yaboyo wajibu wandu hamandasi rijeri rongowe risane rimakinishe rihunde taratibu ya usana hena mndu yake haruma yenzi ya ikao do ijohongoa shariti nje haruma nzi ya ikao nge jopoteza bal mahal asaf karna ushindari tsoka bahanu wazima shawe wajibu nzama ngabo suje zila wao garijwa kwa wananyasi wa komora actualite gasi na wakati mnjimanu warenge mengo limweze emission alonizo ikao ngwazimeneyo le hadisi ya husiana na ustadhi mananyasi Sedi Muhammad Jibrilu ikao zanongozinu ngasi na mezimina nejau wa patanao no wazaze no wandu wadhulumi wao wejawe wonesa zanongozinu esuje yotsi yamba juzi shanga mjoireje shansu leon sunji ya swafi shamanzo nijar mazerezo shambiro haruma izo na sana elewa obahani abo bada zanongozi jambe senga zibisao ngabo wanazoni wa ustadhi Sedi Muhammad Jibrilu waelewa zenongo mimi na kansiba ni mdongo zaoni sika haruma shombo sika henda tisha wandu hodingoni wazaze hodingoni mwami sipashe halinu wakarmeziri zodingoni wakahonesa ukawa sawaelewa zenongo za fundi wao na wabaha mapesa hao ngwatingobe haruma ze swadaka direkte komori kwa tsumni kahindu jau yonso ishi ya vagma komsa zoti nongo nsingo utunga mnyezi mgunde shahidi tizishia ngamjokata ngabo wenji waziaba hawa watsobo shafunde mapesa watsofanya ze procedure zao shaba wafanyo namne ndraji na abo kwa jalawa uharume erdarasa kwa jazia hotoaze amali shawaelewa hawala wananyao wadungana wazima ila namna wajao watsobandaya ukaba numrujwa kufanya message hamando ngozi njiri juwao za diversion na tsojojorenga mrumza de banu ni mpange ni mwambe ya rongoe ya de mrubanu hau ya benrabu ya kaze mra mtambishi kwa zijirio shawa ongwa heya ongwa temwanyeyo nsuona mrumza ze ya timizima hamengo yamba ngwe harume edini gusta himru fulani ya data ya lembelele komi ya heyaji ya jibwe visage ya ya mbendongo tabo tsanzanje na bokendi mintsanzanje holeo shamanzo nelezo kaya amanzo ninjie safari mezo nonao kaya esuje inu jangendo ya bale mpango abahana sana ilewa ukaya bado wanazioni wa sedo fundi Sedi Muhammad Jibril fasi ya he media ya komora actualite kaobao wanadamu wala la salasa memana nyasi kamlas kwa titengwe mbidi harumaze ngozini gamonao zenda tangazi suksiteo
ye miji nga wapangwao ndongozi nji ezila kweli ezila ndabo Allahu ya'lamu antukazi jusa kafayaji ya haju sho anadamu bao ngwateneo bon harmwe sujet jaboko ustadi bahe ngene mamilisi wahe neze strateji zahe nguano donc isefanyi ha guerre shaizo nanzo nambe iti polluerezo harma sansi okale wa inu harma ntire nsho si hunulaya wa ustaharabu haladara zendabo izo mdu katsukansi ya do linda mahakume nge ya jazi identifi izo mdu ngutsoziona jau hazelewa yabo barambangarle lao narlelehe sansi okaya wana hatulo walo nasi wasawabali khino walo shashini mahashawele wao hatelu harongo wao wasane wele okem komori quelque part banwaha na mbanongo ya userieux parce que karna ujo kondane zenongo azali azifanyao zenongo zijirobo nsiju na bo sisi wasi rambonga sima victime wa he system ya azali quelque part ngatsingo fanya ndongo kao dazila azali afanyao wizo banundongo tsimpaka mndo ambange president wadaula hau ministre udhulumu ike wonde jojo ahone hakomsa yavumbulwa no banu hata sisi maranya haukaya wala waloma waziri leo waloma rais waloma directeur general wala watsoka hamanda ase halin ngabo watsoka mjar mwesi ya sawa sulibala ngabo wakaharmwa wana aposto imo ngabo atawakahunula wakauro hawaseza wende warengeze hazizila yabweka karjashinda wasira jinetwaye ye system urambanga ruwanoni yo sharamba kartsuwana na mndu rashinda rakankonyo nzima raelewa ra sanctione ra regle rafanye ndongozo ntipie zijirole ozitijiri maudu badi yabwe societe otsojo kandela uyo atarjerife na yabo zinurelevu yabwezo mjohimila bolto leo hazifanya haruma rezo sosio zinu na mkubaluka izo ndizo atingo jozifanya maudu kahende komorani kwa fonction pourquoi parce que dingoni mwahe ngena mji ngena wandu wa manzao ngena andu ya wakorompi ngena wandu kao raha kwa tushindelewa ila namna ya bali yao ye opezwa matso wa demagogia lonuo halafu yabo toujours bato yotso jodonwa ye ebengeti jani habili danzila mtumwa Mungu nimwambie nuka ya mengoni mweze armu ikao ngazire mao haudziro makati yanu deze armu za husiana neze media na botsi deheni media utanga mona ukaba takabatsi mdulingwa ngala tele yorar shande ze rezo sosio zinu yoke tsatso kansar mweko moribahi shande haina mbaba hanu waloma na duniani leo ze rezo sosio dezimobilize yo dezitamba zao yabo vanura wasuli vanu sanzani mwambie nuka ya ekanga manzori nje harma geri ya wanakuba bamru hende hambaze kweli haumrunge na ndongo ya meneyo yabonga rjonja harma geri ya kuba zinji zenongoni zionao za husiana neze mipango zifanyiwao za ukale wenu yeka ngabo mduni mre maubani hajaba hengwanzo ya rebondise bahe ya fanye contre-attaque garjonda rapange wandu haurende ratsa hendrongo antecedent zijohuja zite wandu haruma susi yabonga mono hama karejareis yaborifanya esheke gabwana ndongo atitika uze media zinu ngebidio mjilekezi emaneka kamjajilekeza abo sider singo jozi tsambaza ukasi sojodo hea reoneso kasa vapa aferi jirio ya heza jirirao na mru harenge mwana mshe mru emanahe ila mipango mfano hadi sitingo fanywela ndo akase bolta jojarongo ebani maudu yende yamba ya tsurenda no ila hotsotsa hari menye haubahe mru fulani afanya ndongo fulani banunga sima responsable ye mru ya dhulumiwani bolt ekango no kakati na ostara boshinda yafanye wae yafanye directe yambi bali banungu jojo henda komora actualité hau yambe yende chaîne libre de Comore hau yende CDN hau yende Facebook FM bana helir tsingo henda rerongo arambaze problem zijiri ya wazali ukake na ukini maboka ya vanunga nzoba doka mastei harmaze nongo zijiru andwa dhulumi wao no wadhulumu nono yabwe kari jayabo yabamtsaho wanduru waneda ila haka mbesertu doambe zazali haukayazali ngutso dhulumu yensi na banunsi wa wanadamu yabo karno jorambe zinu privé zinu publiki harma katika uwo dhulumifu wa haramishiwa haukaye ya hibankuhu wonde joka uhibambuzi ya jahibile peuple jaboko bahe yafanyezi nari lovanu rabwe machama rizambao ben voikawe zoka mjaparo amba mtsambe shasi uko ndane ya viole mwana si uko ndane ya hiba si uko ndane ya uwa shanga wa joja particularito kazinu zitsamba bazinu ngazijo menya
hale homijini hatu ye makaavi nema hatibu wa miji wala wosiso abonsi eka hatibu wa mjende hondri hanaitendo ashifanya iziro yobo haishio ye kaka vi hafanya ndongo zenda mno ye utolo hakaka mbiza mrutsena yabo banu hate mafundi wanu haukawa ndo warithi wandu alone message wandu alone risala kwa kabano ko jamtume tsena hata sisi rijikonduizo batu banchi twambe mafundi baki roamila nansi hata ko jamba sira nzori ni kanduze leçon karinojo kama donneur de leçon e kangara nzori jikomporte harma system ikao wiyo ye joka huishia kanaka usubutata kaze video ne mwana balaishi yabonga mtsingo anza nettoyer system ya usana neze platform zinukaya kaitsu jisa kaitsu jibiza kaitsone sashaba hashaukaya maulu wake wanduwa dungie harmwe sansinu ya wanembana rilonio haina mrujore ndaitendo ikao gisho wajibu wa komori wa prene conscience wafanyeze hadhari za hao wajiretene ngebido zamba harumanzi yao kaya zitifanye namna yokaya wala mru yengo mruna mru shabwa keze prevu pia zilo ala pu kit mem lo karno joambangaru wana viole wao neze tabu zifanyao na zalibon siju shangal jojo kosione bakandubanu wadhulumu wandu ajina ukazi tsamba baba la ndungu wa mankorespe no e mwanadamu ekaji bala na arrogance na strategie za hajuzo kama bala yende welewe demagogie na balanga bo mabania he waivankli haure kasheni tsingo hanza yundre wandu wa wasuive mfano hadisi wa jojo henda wa kreye pubu hawa kreye histoire no ili fanye bezi gejoja wakati mkeradhi baba nunga bonongo kao ekawandu asiliba hanu harmensi ya komori nunge bidot fanye bila sonsipia yabwe mlimaji ngufanyo bila yabwe mlozi ngufanyo bila yabwe fundi mliko lingufanyo yabwe ran ya utabi hongufanyo yabwe urongo harumazerezo ngufanyo yabwe journalisti wa tele ngufanyo haina mdu natsojaye hensiba yo dazila asisi mwambiwa venge karna ujari continue harume sansinu ya ukaya ngabo wandu waile wao kwelu ukaya ngabo nongoze ndio nai sha ngarjojo tatality yabwe natsozia pia yazali ngufumbulu arende ya umetimsedia ngudezo azabari wokoheli watsingori dhulumu wa wanadamu linukungumano zinu societe izo entreprise haukaya mriabu wa structure ya association kao ngeshindao ifanya bila ya plus de 200 millions za shifaransa haruma mwaha wotsimnansi yotsi wanandongo watiti yueki sharia yoyo ka fondation na yo depose bila harume gouvernement ya hensi sijeyo donc wabonga manzoni meleza nukaya na mkeradi Somahan. Rifanye namna yokaze nongozindi ngohi riprene conscience ya kiustarabu ya namna joka udorongo abantu babanu zensi za Afrika uholo wanduwa ya escroquerie ya renga mvu izo kazi tuje katsidwana ndongwane kaka tu denoncewa yabo mimi tsitambi haze nongono na ose dernier temps okanga bo media ziremanao leonga mina pouvoir mjoshida na hule Komor News mimi boltu bondona ndu banu wasawanate nye handongwe kaungwa zonoka zo kweli ijaifanye contre-attaque parce que bala ke jabid hauba ngumi minga msingo tsaha buzz en tant que mru nsodo ndane créer sujet ne jabanu ni salise mru harma katika ozenongo nsinizo ze preuve kaziti à l'appui sheka zenongo gasikomeleshe hao ebanu mkomoringuli ndo ndongwe ya prene conscience isoti ndo tsoke mana rangurilo na mezi minane mfano hadisi zenongo zinzare ngamvuzi tsingo henda walonu si prene conscience wazia walo wasaya wa continue atingo ha bizewa dabo watsele wala wananyao warongoa shansu wana nruwazi lwa wambiloka kwa agenda umra hau kwa agenda heji hasibabu nongo za mapesa warengwayo wake wandu jina warenge confiance yoka kweli wala ngo amenyao shasidera mbilo kweli sawa nule wonde wajihundu haru mazila errori wala wafanyilo awizo yabo hatanga basanga wala wao na message zokato wakanza onde December kwa naka henda wakanza onde tijimwe zindini kwa naka henda yabona wadoji prepare bango ajokori warambursewa yabo wazaza haturanzari msikinieni shaka tujwanga jobira ndapi haukaya yena iftengiyo yinji karitsu jwa luha bokosi onji wa hatu ngaritsa wao rongoshi komori norelewane rahana luhendwa jine kao wandungu ajoka na uziro wake kwa shindi waelewaze termu nezemwe kao ndo zivurizi wao ebenge mitskanzani jeni sisimbien mambio nukaya na mfanya hadhari ni wandu mahansu kaye kaba janduba ngwamboze kweli
yezanyundo kangani na system ya ukreye konti zandabo haumjimete konti phantom za utsoja mkreye menya izo kazi na ushida zizie shai problemu ndeze media isawa jo kwenda baha wado kreye wanandongo wefanya clash yabo kari jabona yabo kaira zali nizo afanyao rahane kawando asili yabo kazali demri abaki neze kuba hizo udingo nde kreye ndongo za misumari ye kreye ndongo za jau no ili hindi ili yasane ya zingare wale atso wanza wafunge ebenga baba heka komura actualite hajamba ukayanga bolisti tsainu ya wadzadze tsawanu wahe ya watemwani a visage découverte raona wende bwatungwa ndongo kaba bange bido mathalani fulana afanywa jao hauna rendera kreye media ba jeifanye contre attaque yabo karja wasuli ye kado komura actualite bahe ngutsenda tsahe ndongo ya tsohamba no ili ya continue buzz na balaza ndongo zila kasti justifier yabo ila credibilité he page mathalani ngendo yalawe yabo ketsu bidi wandu wake harma mafitsmana zinongo kaungari juwao tongozi njiza page banu za hulwa ne yezinu zifanyo hazi holi honde nseheli liyo nezetabu ziliyo sisi surema wakati rionesa shasi ngare loka wanuandu walo harma tabu ngabwe bao miliari na miliari wandu wanje ndu wafanywa indini wadore mambabe yezi na hunuwe rengezi la wao webeshe yezi izongizo na marahia wanazijana ngizo na page zinji mima atangabo dhamana mzima wa page ya twambilokaya hata hanambia wa ejao Lyon hamba hata wani fakri wa mdadabi wa hule page ya hahe wala mbangwa joko mnika kombe 2 million haharaya nsujwa bala toka unamboka harajao nsujwa kwela haraya sonongo izo pianga zijirio ngari juwao wananyasi wa juo double fasibano armaze page zao yabona mziye rikenizo ritso uona zilo haibu ni rituanza ritsambazezi jirio shaizo rijohele wa ifori mwambieni Wondo pande wona kanza ndongowe ilie comportement he mwana mkomori ibadili hembabi ya jojo ufanya conscience manaka kaja fanya prise de conscience banunga samari lelao banumbaba yojo lelwani mwana jaboko mwana halelwani mbaba ekuwa katuende uturne ye makazine makamu ya jila atusi wana na rejionese bonne conduite ya usano wa rizaya no wari dungao na wajao watitona ndongo za watoto hama waja watsabu hao izode ndongo za mwando na kahanza ni malezeni ba ezabiringa mjiyo harumaye suje ya mbabalu kumani bansu anzanke mde nyonese ukaya dasi haruma situation lonziro ba komoro situation kao mimi personnellement mkala uzamboka ketsu ni shangaza sheshi ni shangazao do wakomori watsoshinda waelewa na bongo ubanuona si amfikiru kamengo ni mweze ntsika unga wanadamu wababu hao hakuuba hikomori sanga sibohari samahana gamdindao hindi niho fungwa azali mwelewe kao mimi juzi yavurize makalima ya kaurongo ya korongoziwa haruma T25 na indini ya urongo wa France 24 ika RFI ika RTM ze mpango wahe ula pia ya kahone soka ya kajajo kubaliani kwa mapesa abaha no ya badili na operation ambushu haruma nonge kao hazi prepare zijasika ure bondi senso abili wandu wazione haruma Le Monde ya journal ya Le Monde shazali hansukaya ze makriza hea ka ojofanya yodonde rongozi wambo kabale afunga sambitsi ndamiala nde mahakama minja paro para jijimba bahanu minja paro fanya ndongo fulani na mwauzise walangu tso hansukaye continuitahe mahadisi ala yotso jojo baki shahali lo akomori wa kewenji wake haruma uzulifumo wake kwa lwele wemreheli ya hai donc minja kana renga parti hamandizo hajimba ya hamba mitsido andu akila mitsido andu akaurema makoti waonesoka yaba lazali harongo wandu haonge bido ya sutene wa bezo ya hamba haukati kaneze reserve zangu na mro amadoi ikao botasie tso hamba ya tamporize ya desamorce bombi bojoni hende hare meziziro anazila hamba ya boizo disona kanzani mwambieni bandu bakomoruka na msane rijue esheki kao do irihunda warmwensi ya hatu leswala maore timwambia nukaya vanwe mararua yona tsobasa uhabaye maore uyotso jojija haukaye heli lori ndombiore nda maore wahowa maore wendombiwe jafaransa yonde helengeri kando maudu wa maore wa joja komori engeba kalapitaliza nafasi wakama ishabora ngazija na nzuani na mwali wa maore watsojo huja yoketsi keston karido jipoza huo wadu ambezo ndabawi zo kweli yokeston kawo kansi harma maisha na maisha yamba yeheri ngobo mratio yabo mimi Tanzania mwambie nukaya narifanya hadhari lijozo nongo azali afani rimwambie nukaya azali woi shinitsangu shamvu
mwishi ya zenongwe kaodo za hamba ukaya hamba banu yeye harimwa monte ajimba azeleza hambenge banu mimi ya operation inu wokori wonana janvier mina Macron na Dermane zenongo zinu zitsoka zifanyiwa kindani habo yakangana ndo harumwa election yaruditse na zatilo harumwe dunia pia nione honai he position lo niole wa harumwe Afrika halafu zija zifanywa benzo jao zinde zilo nziro yangani abo hanza yafanya hamanda zinu yazifanya o silence ya waba pale ya wafe swali zitsohamba ukaya kabati mahakama yatsohamba ndongo yarenga sambi ya mfunga bala ha strategie zahe ya biro yamba tsindae donc hatso johanzaza ndongo zinu zikontinue halila yode manu mwona no haheye na Macron juzi mfungarwe masihu utsotola na tijamonze haukaya wasawa valide coopération ambushungo jojo hendelea shaharu masansindwa jina yokaya zitiba ani zitionesiwe helila kitmemu nge kapablo yambewa nuka operation ambushuo ufutia na uwe dungia ho veho wandu harumai masiwa haukaba nu ya operation ambushuo karangu hale haukeka mwisho kan 2008 wa expulse wa 26,000 ikawa wamba yo plus ya 60% ya ho wandu wa expulse wa Ufaransa kwa jashinda wa wasulia donc maore wa woche 2008 wa expulse 26,000 haina mwezi ngwashindo watu wa haruma 25,000 wa wasisi zuan azalie yesho ya kautsa hakajaka hanza buzz ilo akomori watijwambangwa msijinio na bania ya azalina shinde ya joka ya banwa baristarelo nsi ya tuka yekangwa ndo watie shahirishaho sha 2024 haruma rahani ya ukaye maura yenzayo yaborelo kabalaze voti nizo ringo hamba ndingo ambe mfaransa kati na zoambie komori yaborelo kanyimara isimvoto wa komori pia encore une fois woinde mfaransa nde umohonsini inde mana le suala linu litsosubuto na opposition walirenga hamvu warongoa watsoji tamka ha nafasi tsailasha wabirili ya ombade haukeni mndungu tso profite mna visa wa hae maudu wa hene mndungu shenowana gutso profite visa etudia hae mana hujanza some maudu gutso profite walona ze eresa hunu watijawa zilwa ngam tujuru mrengo wa komorine maranya mwarende ndo shamoshomelea uharume mfaransa na yonga la hakika izonongo zendanziro ikafakri wa mdadabi waziri wa kamili wa habari za ndani ikao Dermane uimri azala 82 kamem ngondo ya huba liona humedi msaidi ya jokado mjomba wa Dermane mdungane na Hamada Hamadi mwende mwakubali mdemwe hansi wani mna mwana hani raera Macron msubutehe li mwaka ujini kanapasi janabwa lonusu wa kama naifu wakubalu karibala mwamba makalima ya kweli na balake jaka hanza nongotsa si question de temps il y a mfaransa ya mkalkule ne hela joka ufanya atashinde ya mpariseni ya mlazeni hamba yabo emasikiti fuma huba komori danyi mtso shindole wa wanadamu wanu ya operation ambushula keno paroziha yila ikanda atsahe forme ndraji ya ukaifanyishihe ne zilo nziro dezenongo esteli ambao harumazerezo ya rongo wao harumazemedia ya humiliation totale ilifanywa one maelu wa maore franchement woko tsola wa wallahi alazim yani mrungole wa ukaya wowo wasangwa odesu yani ngone soke maore ngiyo jumansi ilona raisi ilo huri wowo ngo makoloni shangwa onesauka ye pouvoir ya hao fasi ya hezi si wazira za Komori ngiyo boju hata azali woko atito mkonte ya utito na haya mru arogaha mandawe watso sana babanu ufukarako pamila mtitofa jau majulungwe fasi ya wana hanyu wajuhu wa hanyu walonashesi wa shamaore wa mzingara ni tete komsa mkubali kweli mrengwa ni Macron na Dermane hapresio mafanyiwayo mjemrengeshesi wa bahi yabo sikarjamba shije shanda zilana mnamja ukezo haki za kibinadamu na wanadamu waloba hanuwa ndo watoolo harumansia hao hanzieka onga mjauka ya izo mambao ka viza baladurine lao yoke no paro lao yoke no paro mtsojo shindarangu mtso zingara manuka jambaru wanenkodo sheka mtsoka mtela kile badeka kwa agenda Faransa watsojonda Italy kwa agenda Italy watsojonda Canada wakomori wonjingo wa mwabaha watsojonda zao Marekani watsojonda zao Rusi watsojonda zao Dar es Salaam shatsi question kaya nalal hakika masuli harma daraja ukashe wakomori walo maore wa masiwa mandraji gondowa sakrifie lo hasibabu iri shanzo wa 2024 quand même senongo hizo zenongo zari satindeshe siwa shesiwa shila sha Komori ya alwiyo ya Komori
shwaba no andika do ameto en evidence mwisha Mfaransa hamba do wa maore wa kubali wake wa Faransa ishonde shaka uhuisa shesiwa she arubwi yongyo ya Komori haukaya ndongoza 12,000 km za separe Faransa na Komori na 70 km za Komori na Maore yondongo ndeshe bande chansine le bingu izonga mziju wao yeze consequences jo kondri habanindi ze consequences ngizo halini ye Komori shesu ashamaore shirande hando Carrefour hamande Italie hamande Espagne hamande Maroku hamande Egypte yahoa na wa Afrika pia wabiri yao njia Faransa waelewa ukaya kamru hende Maore ngundo shwabaha haundunzia yabo hapetse ya hanja Faransa maligrokaya ngihule shangu shindo haundumba mkonsi ya mbakaratasi owandu mwishiao kaze nsuzinungu atao haruma majapawa hau haruma meli masomalia masjindini wonesha haruma zebahari za nzuani na mwalina ngazija wadadu wandu wanzuanje Maore emicheche yopi yabaha baada zenzie zinjize ze frontieri zongazibalwao wapushiyao jili ya haruma shesu wa Shamaore ye delinkansi yaho wana ikao janaza alihafanya ye system yoka ye tidolo dho amanashe ulo coupable na responsable de Mfaransa raka ujoka ila nongo ya toka ambajao ili ajende ya jirashete ya ndea ya tsaheswama haufungwa Macron uandruwa upya wendo jangazi jaba hananzuwa na mwali abona mkensi mlindeze nongo joko karma masiu na mjilinda hukade jo alo masiwani ye delinkansi ketsi nyangu ye juzere ndarenge wane kao karjalela karitsu joheli kaundo wa huwao malgro kangari wanoze akti ziro Maore azaluke tayari uje wasuime izo kaundo ndo wa wale uharuma mkataba wafanya mfumdaru ya juzi ya masihu baina hahona Emmanuel Macron nizo dermane yenda ishiliane na humedi msedie ne waziri wa hisa barzandani mkomori usiana yensi ya Komori no wana nyasualo Maore ngamonao ye pression ngamonao ze question kao kaziti za kibinadamu ikawe Mfaransa weka japarozi ya mjeni ya jabanu wake konrusiha yenda yangaliwa yamba Maore warenge large ya ukayangwa ona ye liberte ya uzio wa Komori wasende wasuanyewa paske ngebidiyo operasyon mbushu yibuliwa idungie ebenge yabo mimi njakanza nikemleha ku harumwezi jirio sikanzanje nuonese letwaro wa mola hangu harumwezi nongozinu nuoneswa komuruka ritike malaba kadombili haukaya azali woyima na wahe Mfaransa mzamani nyihushiyata na nyasibanu hamba ukaya ye Mfaransa hamba kana uparo hunda mndu chololo ujoparo kubaliza nongo yanzu yazifanye Komori hamazali azali woide mana wahanda ya pangwa ne Mfaransa ikawa tahaba he mane Mfaransa tso humramplace shaya kautsawa ya toma madali swali yatsimnikeze pouvoir no yani kazali hauyazi ni kamunyi baraka hauzani kwa metro mahamuda umraji dabo yaka jusqu'à maintenant azali de mrikao nguramplice ze conditions neze critères za Mfaransa harumwe mara iswatsa ho harumwe Afrika yabo na mkensi babo kabatsi isu ya hatu na azali nezijiro harumwe ensi nzima domlao haibwere juu ejo komtowando yendi ilosu ale kaonga bidori lija ukaya waori waonole wambangwa wanonae waongo makomplisi wahanda waha hene Mfaransa ukaya reulo ya wabaha reulo opposandezi niswane Mfaransa waopia ngabo tahabu ukaya wakansuka henundo voti katsuzi hunda huwa Komori shangu zihunda uke Mfaransa ngabo na mtewoi na mtewoi na abokar javuka ukaya bwenfi yaborudi tsenari rengwa otaji shahataratibu zindwa jina yabwezo ndabo karitima independent inde manaritso basauha hanki bana maendeleo rangubala hatabanu watike mru jokubala rendwa daba ye Komori keti independent rangubala hatabanu les Comores ne sont pas indépendantes haukaya karjajo wasuli harme daraja yinu yengenga sima independent karjajo ka harmandongo hamada zinu ridore ngwa harmana ndongore depeshewa waziri wa kamili riwono Sarkozy nsu yaka waziri wa habari za homsom yeye zenongo za kazajiri arimantisi harma école française ilo moroni hamramba yende ya convoke ye directrice wa helekoli shaye yetsinde ya henda arimantisi ndende ya dotsa ha ndrongo ihu shaye ndende ya wa convoke ho biro hata ambassade Mfaransa convokewa mwono ilando za vaman ganzo yake ne posture ne charisme ne bagari ya ushinda teneteti katsuo na hayazali ukaya yetourne Macron yafanya harumwe Afrika umisoni hunu haonoze clash yafanyiwa haonoze mbeye ya remwa kajao no wanaanya heli wa juha wakaurongoza katsuo ne mali
kajaone ministri malizo yakahambe mfaransa bo ya njie mrusi yakamwambia zabarindi ni wakomori watoparo prene conscience ya here realite ya hezonongo zendao namna ajeri joka ukana ustaarabu heni mruvumbula banabaha yatsingovumbula na doktora na abonge ndo kinyume ya heuba saufuwa he dunia hili ondoleo ye wakomore kamsana mwaka wakati mwaelewa zenongo zendao kaya miliari na miliari za mali zitsingo usedwe komori no patiwe komori ije undriho kata haba he komori karitina mbo basaifu ya mbandongo itsoka yonsi hatema investisseur waka wahambangu ajao haruma ye konferansi ya hema bayori ya fanywa Paris monondobi ya haja ya jenjekte bonsi juu handongo za ubasaifu ya yonsi la pitali el maruf ya sarenga mahamina nenda o mahakume ya kamili wawandu angabi wabidi wasove wa wahafa wakomoringo ajoko paro prene conscience ya he yensi ya haondi wanazijana wenda wasome ya haruma zensi za bonze warengaze riski za mahana maha wababa hatuwa huzazembene ni bendu wakanio warisomesa wajaleo walo dingoni mazali ware mahoti wajuho miji ya kamili wafanya delegaso bari ngabo mriano mewa sekretari hauyano ma directeur de cabinet ndrongweka ukajaparo jirimbaba hano ate jonde leo oharuma zensi zende la oson yebanu ngarsingo joko dwamba ngarende la osoni rerire fanya zitendo zitingone sandwalo haruma karne ya mahajana zaidi dingoni yabo ye consciencio ye kakar jashindara changer manière ne comportement ne namna ukaba nuzinu haki ye kazali hada yiwa akomori walo maure watambishiwa izomengo ni mweze misonza en tant que chef d'état ye kanyi nyinga manzo mhensimndu yalibwa mali son chashi halafani wakata jondo anzafanye zo za mstahiki shangi oblige do jabandere mamahoti badiri jwamba zinji yabo yotsi aboke jaonesa ila namna ya haturi rumao no warumao haukaya kabati nongoba joka mrafanye heni mruka dobo shilo marahaba heza hahe uzata nywa komori nyihamba banuriza wanangarile lao c'est pas que tu sommes mwana hangu si undu l'école privée mbeha ukaba msojodo jenu wakati na bema noka di merci il a devoir ya hangu en tant que mbaba yabo ye mali yaho wa komori rabao nemruoi na tsokane mba minimum ya utsosana yaribe hatari ke Dar es Salaam ya tsendo juma ya baba Dar es Salaam rabao kwa jatukuha hamade zensi zindo ajisha ngone minimum ya rangi ya Dar es Salaam wenshi doenda lekodi dohona mba mwenje dohukamade ya soanyewa ekomoringa sinendi donc ukwezi wa Comores nsutani doto ke haku harmaze sujet gamzio banur jero nane harma madazindo jina na homba Mwenyezi Mungu ke mission hangu ione haheli astahiki wandu wasane wa ipartage rijere jelani harma madazindo aji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.